Lu ke Charlie Jongsi thek theli pute pirthe akang teng thip adim nongsi ke do sonsi mandet binong sonsi aru ni phai hiniani ada por phai kresia por KSA Chandra Tiso LP School Arlongvoti Phonglangso mate borpong nilip MSc constituency ke parlo jasemet inglong alok atokanu ke do arong along osumar lu ke Charlie anat kang thur thek ji mate quality education ke padujia phan arsik jit pen lu than bang mate teachers rong asar Rongara la pen cherok tok ki theki ding tum pen meching vai pon education aputhak cherok tok melong Stefan Rongpi KSA Arlongvoti Phonglangso me phupen ki chari pon along gensing terang hin pen aluhi pachinia por en pon anparta me ke phalam the jai pon bangso melong aluhi sarpoman pen de soiteron KSA General Secretary Chitong Sem Kumong sar thitimung arong sar chingri asong amei phu Rajan Tiso, Sonjit Teron, Kongchun Bang, Borchin Thong Teron Tumpen, Kichanglok, Pinang Manpeng Kiting Atum Chitong Dunsi, May RD Pidun. Pini Inglong Alokido, Arong, Arlongvoti Phonglangso Arong along Misen, Luke Charlie, Avarsai Kave Penajok, Kisung Tek Tikang Bongsi, Dolo. Labang Sorong Kadokave LP School Hum Troxido, Lanang Bong Pentame, Ihum Nata, Misen School Charlie Avarsai Ave. Kopima lipute lo kithan bang mate teacher satum ningkan kang thimpen nithom niplian baksi lo kithan wang ti pen lason lipute osomar tum kuson lo kethek po busi cherok tok arar tum pen pachini pon Lasi Carbing Law Thomas Council Kichari CM Dr. Tuiram Rong Hang Pen Education EM Richard Tobia Tumpen Lo Kachethan Kedamde Abang Photomaphan Kopilo Adai ki NG Mate Kopilo Kit Mathapo Athe Quality Education ki Padujia Phansi ki Bor E Pon Boma Porhut School Hum Troxi Nerkep a teacher satum Osomar Phan Lo Kachethan ke Damde Pinpur dame Inglong Alokedo Arong Arlongvoti Phonglangso Havar Aratum Asomar Mar Lo Thek Nangji Pupenajo Hempen Angtan Bukolia, Chokihola, Silonijan, Diopani, Jorhat, Golaghat, Bokajan, Dipu Ai Huisi, School Chetoy Dunang Titilo. Phonglangso mate borpong labang solong KSA branch tum chipatir pipon se pini ladak borpong arlok long ladak hum troxinar kem ne dak LP school do la so school along ko son si labang so environment juntu education aputhak mission ko son si Kapajak Panjima pur so kamat hapen dak pini SMC a president secretary ang part dak HM tumdo lapen dak penang an rong sartom lapen guardian parent tum tame dak nan chitong londo si dak pini ka chingwai long penang an ke klang alam the kelapo hanlo ladak kedam tang apol mena penang an social media long de ke klang do master tum mate teachers tum dak reporting lo than the ka do ve la ke klang do lasi Pini bangel la so alam thi ahok pet alam kilongai phansi pini da ka KSA branch tum organize lo so organize long pen alam thi tame nili pini na chetong pen ko pai kai si lo sedak penang an alam long pon lo ahok la dak penang an rongarat la pen teachers tum bong sabu gap do lo athedak osomar tum kon se aphai ka charlie aphai ke ong nang je long la so bang ka videt isi bang la taning duk lo piloma plong te isi school juntu ka pami plong te mate education a hin pami plong te ke cheng sia foundation la ke LP school han lo plong de la so LP school phan ka pami sen ji phan la ke number 1 na bang ke teacher tum responsible la so phi bang de poda school e atum SMC pula so che seng do alang li tum se ta me da ko administrative yan ni teng en bon pe la so putha se dak pini borpong hawar long ban ke la juntu primary section no so ta me ko an ma pa prang ni long bang ke atikuk lo ko Nili school Frangsi Nili men Chethan po Seri Muniram Teron school men ke no one Borpung LP school la Penili school long non mat Usomar do pan admission and bom lang non apply ke long tang an LKG UK ben cheng lok class 3 an bang krep holo ako admission to bom lang so dakta enrollment puthak la hello la pen Nili to my school long ke okal la bangali lang ho Nili ahok pet pen chethan support regular nili class 2.8 delo athe nili pan bielo kamta na pek do la pen kaprek ta la son so carpen nge toy do masi halaita cheklem do nang koptiti nili lo assistant teacher do ma assistant teacher ave nili single teacher la si kasik sap the o apart ki nili school long la problem ke la school hem la ECR la sinang pilo
pargala bana hem bangke non hindu tanglo la pen la pui hum do la bangke CRCC office pulo stala ta demes tanglo la pen ako ka duri thua bangke toilet mukha girls toilet open boys toilet la ta demes adlo ave dadlo kijuna lang la pen kijuna lang non mala ringwell do ke do stamela asat lang na lang usiku alang pan ta ke lang ya tumang welang sita non ku chok bom lo he la pen ke boundary war ave la pen kitchen set ad tun hem la hai ta ave etu attendance irregular অলপ হয় কাৰণ ৰাস্তাৰ সমস্যা আছে ৰাস্তাৰ সমস্যাৰ কাৰণে অলপ ইৰেগুলাৰ হয় আৰু থকা মেলা অসুবিধা হয় টিচাৰবিলাকৰ সব টিচাৰ বুলি নহয় কিছুমান যিবিলাক মানে ইয়াৰ লোকেল নহয় তেওঁলোকৰ মানে থকা মেলা অসুবিধা হয় আৰু ৰাস্তাৰ প্ৰব্লেম হয় বাৰিষাত ধৰি লওক বোকা হৈ যায় সেই বোকাত মানে বৰপুং অহাটো মানে সমস্যা হয় সেইটো কাৰণে অলপ ইৰেগুলাৰ আৰু স্কুল এনভাইৰনমেণ্ট কেইটা কেনেকুৱা চলি আছে ইয়াত বৰ্তমান স্কুল এনভাইৰনমেণ্টটো অলপ কম হয় বৰপুঙত আৰু বৰপুঙত মানে এনভাইৰনমেণ্ট অলপ কমে আছে না স্কুল কেইটাৰ কি লাগে মানে স্কুলত যোনটো এমাৰ্জেন্সি যোনটো নেসেসারি বস্তুটো কি লাগে মানে স্কুলত বিষয় কি ৱাল চাল আৰু টয়লেট কি আছে এইবিলাক জনাই দিব আৰু পানী ফেচিলিটিজ কেইটা এইটো কি হ'ব মোৰ স্কুলত মোৰটো বৰপুং সাধাটিমং এলপি স্কুল হয় আৰু মোৰটো কিচেন সেট নাই এক নম্বৰ কথা কিচেন সেটটো লাগে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ আছে তাৰপিছত বাউণ্ডাৰী ৱাল নাই আৰু টয়লেট বয়জ টয়লেট আছে গাৰ্লছ টয়লেট নাই কিন্তু গাৰ্লছ টয়লেটৰ আহিছে বুলি শুনিছো Sangti Dipen Projenterang Karbing Long Life